pravoslavnih apostola, svetih srpskih prosvetnih učitelja, Simona Mirotočeva, Svetija Savila, Vasilija Ostroškoga, Petra Cetinskoga, Nikolaja Kristoga, Ježiškoga, Natalija Libetinskog, Svjaničkoga, svetih bogotavca, Jakimijana i svih svetih, da nas pomili spase kao blagi čovjeku ljudi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Ime Otca i Sina i Svetoga Duha, draga braći i sestre, danas praznujemo praznik svijeti ili ulaska Gospodnje u Jerusalim. Po čemu je znamenit ovaj praznik? Ovaj praznik je znamenit po tome što je sav narod judejski izašao u sretanje Hristu, mašući i prostirući granje palmovo pred njime i govoreći: Osana sinu Davidovom, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Da bi isti taj narod posle 7 dana ljubao i govorio: Rasti ga, rasti, tome istome Hristu Gospodu našem, slavu caru slave, koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja obukao se u naše tijelo, uzeo naše tijelo presvete Bogorodice, poživio ovdje na zemlji sa nama, da bi svojom smrću uništio smrt i darovao život vječni onima koji istinski vjeruju u njega. Juče smo praznovali praznik Lazarevu subotu, to jeste vaskrsenje Lazarevo. Lazar bješe prijatelj Hristov, koga, kako kaže Sveto Evanđelje, Hristos ljubljaše Lazara i ljubljaše Martu i Mariju, sestre Lazareve. I kako kaže tamo u Svetome pismu, kada je Hristos došao tamo na mjesto na koje je bio sahranjen Lazar, došli su i mnogi judejci za sestrama Lazarevim, Marijom i Martom, da ih tješe, za bratom koji se je bio upokojio i koji je 4 dana bio u grobu. I kada je Hristos prišao, on se potresao tim prizorom gledajući kako svi ljudi plaču oko njega i kako se tamo u Evanđelju navodi: Isusu udariše suze. I to je jedino mjesto u Evanđelju u kojem piše da su Gospodu išle suze. I kada je narod prisutni to vidio, oni su međusobno počeli da govore: ne mogaše li ovaj koji je slijepome dao vid od rođenja i je druga čudesa činio, nije li moglo da učini i da ovaj ne umre? I onda Gospod govori svome Otcu nebeskome, kaže: Otče, ja znam da me svakda slušaš, ali narod da radi. I onda viče gromkim glasom: Lazare, tebi govorim, izađi. I onda mrtvac koji je 4 dana bio u grobu, izlazi iz groba uvijen u pogrebne povoje, kako je bio to običaj u to vrijeme kod Judeja i jevrejskog naroda, da se hranjuju svoje mrtvace. I vidjevši to čudo ogromno i to ogromno znamenje, sad narod se ustrašio i zadivio, i onda se to razglasilo po svemu Jerusalimu i zbog toga je Lazareva subota i cvijeti povezani međusobno neraskidivom vezom, jer pod utiskom toga čuda i pod utiskom toga znamenja narod je izlazio u sretanje Hristu, da vide toga proroka, da vide toga Mesiju koji je vaskrsao 4-dnevnog mrtvaca, što se nikada i niđe nije dogodilo. I kako kaže Evanđelje današnje, koje se čitao na Svetoj liturgiji, prvosveštenici judejski, to jeste starešćini naroda jevrejskoga, su se dogovorili da ubiju i Hrista i Lazara. Dogovorili su se iz zlobe i iz mržnje, jer nisu mogli da podnesu dobrotu i ljubav i silu Božiju i ta zloba i pomračenost, jer čovjek misleći da čini dobro, on uvijek zlo čini.
dobro kad čovjek čini, on čini dobro tiho, mirno i spokojno, moleći se Bogu i prepuštajući Bogu sve u ruke. A čovjek kad zlo čini, on misli da revnuje za neku pravdu, za neku istinu, za neko veće dobro i onda pravi štetu i sebi i drugima. Tako je i jevrejske starešine u ono vrijeme, fariseji, sadukeji, književnici, misleći da dobro čine, da čine neko uzvišeno djelo, ime Božje, oni su odlučili da razapnu i ubiju Hrista, koji je došao da oslobodi čovjeka od smrti, da ga oslobodi od đavola, da ga oslobodi od tiranije, strasti i svega onoga što je čovjeka porobljenog držalo i vezalo za ovaj svet i za ovu propadljivu zemlju, jer Hristos je došao da da ono što je odozgor, jer on odozgor dolazi i došao je da nas pale podigne gore ka Otcu svome. Ali hoću da vam kažem da sve to što se u ono vrijeme dešavalo Gospodu, to se dešava u sva pokolenja i ljudima svetim, bogugodnim. Mi ljudi smo takvi kao i u ono vrijeme kakvi su bili Judeji. Narod se u suštini nije promijenio, narod uvijek isti. Danas je u slavi, sutra nisi, ali što je najbitnije i najvažnije jeste to da smirenje i trpljenje nikad ne izgubimo, no da sve podnosimo, slave Božje radi i blagoslova Božje radi. Jer kako tamo kaže u Psalmu 50 car David prorok kaže: srce skrušeno i srce uniženo Bog neće odbaciti. A kad je srce skrušeno i kad je srce uniženo, ono ne gleda šta ko drugi radi, ne obazire se na druge, no gleda samo sebe, gleda svoj život i trudi se da svojim životom ugodi Bogu, da bude Bogu ugodan i sprema sebe kroz cijel ovaj život da dobar odgovor da na strašnom sudu Hristovome. Jer tamo kada se pojavimo pred Hristom, kada se naše duše budu od tijela odvojile i kada se upokojimo Gospodu, to kaže zemlja se vraća zemlji, jer tijelo od zemlje je stvoreno, a duša ide Bogu, onda će duša odgovarati za sve ono što je u ovom svijetu učinjela i napravila i kako Gospod tamo kaže u Evanđelje, za svaku riječ koju izgovorite, daćete odgovor na dan suda. To je zaista strašno i kad čovjek malo sagleda iz perspektive Evanđelja i evanđelskih riječi to, onda čovjek jedino što mu preostaje da pazi i da straži na samim sobom, na svojim pomislima, na svojim riječima i na svojim djelima, jer će itekako odgovarati pred Gospodom. I da da Bog da i mi našim životima slavimo Boga kao što su ga slavili Jevreji na ovaj sveti praznik, ali da ga se ne odrečemo kao oni što su ga se odrekli posle 7 dana i što su ga razapeli i pljuvali i raznorazne pogrdne riječi mu govorili, no da uvijek srcima, životima i mislima ga slavimo kao što se danas slavio kada je ulazio u Jerusalim u uzvicima i usklicima, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, blagosloven car Izraeljev. I vaistinu blagosloven je Gospod koji dolazi u naše živote, koji dolazi u naša srca, koji nas oslobađa od grijeha, od strasti, od poroka, od svega onoga što je loše i što đavo želi da nam nametne kao teret, čiji bi naše duše odvukao u adu posle našeg upokojenja. Da da Gospod Bog da srcima i mislima i životima da slavimo u sve dane života svoga, slavimo sad uvek i u vekove vekova. Amen. Amen.